Ay, ruang ala. Barang kumgun kar tuk mamake ndakam lakin ka. Kubika bene dunduk ranandal bar kulanga kokowana ngai. Nuna tagar paanga paakruwai. Ya paanga paakruwai atua tagar nandaka. Atua ko falele langan pangitandi. Pagkatakan nakam lakin maukla. Nganda pungonian lakin kambarian lakin moy. Atua ngana boy ngana tango lakin tambamun. Nuna luwan atua. Tambangan na manara member. Marian luwan atua. Luwan atua ngana be luwan takayang boy. Baibon be luwan atua. Baibon lakang baran luwan atua. Lakin anubian. Tambangan na malalaglag bembelo mo. Atua mdamarang alam mo. Nuna itol fungoyana. Atua fungo tamba mautlag ye analuana. Mana yel blaka banivar banma. Mana fungon tai ye ndamyana takarnda. Mana yel blaka buktan fiak nabangangan bar. Irakin fungo tambangala nga mauliana ndokola. Namba nika yanuai man ngala lam dumau tamba maul ngala ye fanga itanre. Ye ndamyana ngana atua fungo tamba mautlak. Atua nanambui kin tamba mautlak nga ngana fungo. Anambar nga tamba ngambui kakambar. Ye ndamyana ngana atua fungo tamba mautlak. Nunaifar atam nganaif. Atua fungo araman ngana babin ngapak. Ngana mlingkia la atam nganaif. Ngana kun kuwana bikin la lembilwa. Atua ngana kun kuwana bikin la nga lawitamba mauglak. Atua ngana fungo nafuwa takai nga boy kambar nga lerwo. Ye nafuwa nga atua banman daga fial bol daga nyal mlagala. Ngala ilwa lamdu lamlangan boy kambar blaka atua. Atua mkun damina boy bikin la nga lokle lagan mataglakay nga dugo nafuwa nga. Purna lakay takay nga daga yima atua magokway nga lagan matagarana. Ranga nga lakan ta lamabin. Yambonga aratakay nga beboy araboy nga lamklagin aratap-tap. Panma myo ip yumaye nafukwa nga nyalki kay bikin nga ta abi langlangakin atua. Go nga lakan matakalakay nga atua barmlala nga abi lakan. Bong nga lamkan matakalakay nga lafukwa daminata ye marna atua. Nga lailwa lafukwa ta kulla blaka atua. Atua bit malalek la ye nafukwa fungo bongana o nafutanre lamdu lafukwa daminata. Fungo ngala lamdu yaw kakambar ginatua. Kindaminana fungo ramdu ramlangam ta. Ramdu ram tukun bul arar gondo lamdu lamabin. Nuna ilimak ken ngana ipul. Atam ngani iba alinak mailu wala beraman. Kiala ken ngana ipul. Atuwat nana buikin tambanga epel ngana fungo. Nana buikin wi tambanga ken ngana fungo. Nabanga ken ngana longko kin epel. Lipun wa epel mar. Atuwa fungo kar ken kin flungkana tanga fungo kin kray nga epel. Atuwat nanam ta kin nga flungkana tanga ndaka. Atuwa nanam ta kin flungkana tanga arar fungo ngandaka. Ngana kulmama ndom nga nono blagin arar blagin flungkana bui ngandaka kin flungkana ta nandaka mbyokin kaine blagin atuwa. Nuna lakrangkay nangka tom nangka noa
ukang kundum labasane. Anak koi atam ngana if lamban malam kundu. Lam dunda lam labanga la fungo damina taangal. Nga atua nana boy wekin. Ngala mauglak lam du la fungo flungo nata la lang ken way atua. Lam dunda lam laba nga la fungo flungo nata. Fungo asane atua damuyita fungo taakle. Lakin ui mia tom tagay. Arar tagarnda nga namdam atua gambar. Brambul ndakam lang ken atua. Kiana arana lam klakin noa. Atua barke noa nga fungo naanga tom tagay. Ngata namgakle maul yimeye. Ye bongnak nui mianga. Noa ndaka fungo naanga nga ye ukaung kundu. Banga noa tatawa nga fungo naanga nga. Ndakam barken arar nga lam mauglak. Bar nga ta atua ta fungo rukrukla. Kena la fungo na ta nga lang. Ta fungo nui mia tom tagay banma. Be onga nga la. Nalam la lang kin. Alwan nga lang noa ndakambar yuptal nga la. Nga la nalam la tamabkin la fungo ala fungo na ta. Nuna lakulwa nuai nga mtom nyina kokok lak fukwa. Molwal kinbong nuai tom nga atua mbar dana maul langlango ban may ye noa. Barkin noa nga warla wakima ye nanga. Irak ngana kiana blaka narna raman itol blaka kiala ngala labok yima ye nanga. Arar lakrol nda blaka dana maul ngala labok yima ye nanga. Atuam lingo taba nak nanga nyuwa bakar ngambanma. Irak ngambong lakulwa nyuwa banma fukom libikin. Nyuwa fiyaw ye mbong lualma bakafar imbong blaka lan. Nyuwa mdumuwa fuko fiyak ye kambar ye ilima. Nuam blaka kulna ngala le maul ken ngala le mino atwa blaka langa kin atwa. Nuna lakrol Abraham, Sarah, lakin Isaac. Branga ukaung kundum laba anak kay na lamana lam kundu. Abraham nganam be anak kay na atakay. Nganam dam atua gambar. Brambul ndakam lang ken ngana. Atua barngar bratakay lakin Abraham. Bong takay ta anak kay don malabe ang barbatom takay. Abraham anak kiana nga Sarah narlambuan. Lamdu dolig lamdamui dana nga atua barngar lakin la. Bonga Abraham ana Sarah lambanwa lambe ramarwa tabara. Balik lamkun narla raman tay. Nga atua barngar blakin la. Nga lilua limlingya lamglagin Isaac. Atua barngar ata fungo buikin arar mauklak iban anak kay Isaac. Nuna lakwar Moses blakin ana barngar yana atua. Anak kay Isaac lamban ma lamkundu ka kaambar ba lamban na lambe barbatom tagay. Nga lamkla kianakin Israel. Moses nganam be anak kay Isaac. Nganam maul ndaka nangalangakin atua. Bang tagay atua ngiya Moses ngayake bankuk libela lolwi. Atua mkun anabar ngariana bikin ngana. Nga Moses walang langkin anak kay onak Israel. Moses mramitan lakin ana warngariana atua. Nga freye purana nabartay. Atuam dam nga ngalamauglak ta lalangakin ana warngariana. Nuna lualma warngariana lualma. Warngariana nga atua mgun bikin Moses lempui ke kambar. O nga lamgarwi warngariana nga ta atua flung wikin la. Warngariana nga lembe kanana atua. Kainda ta raflung wikin, ralotukin, ralangalangakin, ngananda ngambe atua lomau. Kainda ta abe raflungo atua nga vaandal. Ngata rabatnakin, ralotukin. Ta rarutankin nda ngana, ralotukin ngananda.
kainde abi rekun kiana atua reflungo longo kin ngata abirambakin. Kainde te retebikin bong takarie bong lugulua nga te retemam nga terelotukin nganende atua. Nakmanga lete lelanga kin kramale blaka klal. Abai relai arendal mar. Ongalam kororwai abai libe lona blaka wapndal bol arendal. Abai retabarar ngala kin denambe denaru. Abai revanaka. Bol random kanana abra arendal remba kananda. Una lual matakar nau mafa nak flungwanata ya anambang Moses mbonga arata kay fungwa habrata nyokle nga fungwa nta nganam kun sip nga fungwa manangan sip feu nga mar doko lelena arar nga fungwa mta ndom yana nga la fungwa nga ta arar lamdom kar nga ta ave la fungwa abrata ya marna atua sip feu nga be tep nek lomau nga ta fiak ngaba atua nga nambarngkar nga ta ilanarna van maitanre nga ta nga navan mabe nauma fa lomau Nuna lual me lua. Lambar arar takay ta formol arar ngala. Uka ungundum lava. Anangalo atua takay. Ungun aluanan bine ramblak takay. Nganganan na maglewi arman takay taloba. Kaya nababna langglakin mere. Mere, ngana lambar nga ta laksa arar takay kaya na langglakin Yosef. Ang alo barkin mere bar nga ta atua fungo we kaambarkin ka. Tambiyama ta kubar narma arman takay. Ta kulingya kuklakyanakin Yesu. Mere barkin ang alo nga bar nga tnaw na naglawi arman taloba. Tanda nga ban mayat naw rambagran. Asane ang alo ndamakin bar nga tahan unam ban mayeka fungo kambiyama. Tanakmanga. Taban we harahamba. We anarar atua. Brambul, tarar mauglak, larulak lang anakin narna atua. Ang alongan dambara, panem yaban Yosef, yan blaka Yosef, yakarabana takay. Barkin Yosef, bar nga Yosef, abi kumarak, nga kun mere, banwe kiyama. Kinakmangan na kayo mayamambon na, hanunan hamda, fungo mpiyanakin. Ta war nakma araman takay, ta kulingya, kuklakyanakin Yesu. Ngiya nga Yesu, bar nga, aranga formol arar ngala. Yosef gun mere be kiana tayo na trowe lakin wa fiakem bongang bao bar nakmat tebena. Nuna lual metol lambar Yesu. Lambar Yesu yang bong eron bembelang. Belangan bargin arar ngala nga levenem bra sana ala pupuangal nga telewuk ngal. Yosef ngana mere tele labambra levene alam barba Bethlehem. Bonga ngalilua demsakia Bethlehem fatakai mbual ngata ngalilua leru. Ngalilua lemnyokal fatakai fanga be fanga kana frakana tamba maul ngalandu. Fanga mere mbar lakmat vena Yesu. Imbong nanda angalo takai mbanma msakia ongalamdu lemnyongkar sip. Lemdu lemnyongkar sip ya buktan takay nga ndinya. Angalo barkin ngalambar numkun olwana way takay ban mga tan barkin kamyo. Ngana be Yesu Kristo. O ngalam du lam yung sip lambangal mbong angalo ngala lemolmol yambane. Lam du lam yaw lam yal kukin atua. Mbong angalo ngala lam yaw tana o ngalam du lam yung sip lambarkin la lambar. Relabar wak Bethlehem. Relaban daban rob ndanang balik fiakna. Bonga lamlaba lamnyo tamba maulak ndu molwalda nabanga angalo ndagambar. Asanay lamlaba lambarkin arar mau apkaina lamlaba lamnyop blakin lamlanga. Bonga lamlanga ala alwana lambangal kakambar. Nuna lual may far Yesu be aranga barlangalangan.
Yesu ngana myelua sana Yosua ngana mere. Bong mkal ukaul walme ilua. Yosua ngana mere lemtak ngana lembok Yerusalem. Ngana ndaga mbarwi kramanda atua. Kin o nga lemdu lembar lang arar blaga otomtam na Israel. Ngana mlang kin la ngana fiu kefoviana kin la. O ngala lempangkal kekambar kin ngana. Kin ngana ana ndamyana nyaba kekambar tbalna ye atua. Banga Yesu mkal ukaul walman bakatol ngana bakar barlang arar ngala kin atua. Arar mkundu lemyino ana luana lemkawi ngana. Be takna lanono bekwe kin ngana. Lemdu lembar flangana. Nuna walma ilima anam bangal yana Yesu ngala. Yesu ana kokowanam tom nga atuam kun bigin. Ana fungua bangal yanam kundu. Ana fungua arar ngala lam tukun lam langambui. Arar nga mar lambon fungua la mar lambui mbra. Ana fungua tay ngam kuku ndaka marmar. Ana fial mau yan tay. Bong arar lam yo bangal yana nga fungua. Arar kundu lam yano ya tambanga ban maya atua ngana ndaka fungua. Arar kundu lam bangal kakambar kin tambanga ndakambar plagin ndaka fungua. Yesu ana kukuwanam tom dam kle yula kainda. Nuna walma lakrangkai, Yesu mlangam ta. Yesu naga fungo tambam kundu ngamboy. Fungo aram kundu lamdulum kaungan akin. Ndaga mila aram kundu brambul ndaga barala ana fungwana atua kinarar ngala. Yesu banma barala arar ngala kindam yananga atua bat nakin arar ngala. Ngata varar ngala onam braye atua. Maunda kin tambang ngala onga tam nakin ana nima otom ime ye nima naglotuana lamdu lamlongo kin Yesu. Alandamiana gagawa kambar. Luno begwe damiana ngalambar atuana milanganan banma. Ngala na alam da lawarban ngalam du longo grey ana warkar atua. Ye marna atua lamdu longo flungwana ta. Otom nakin nima naglotuana lamdu longo luwana mamau kin Yesu. Fungo onagwago lamban malmungar Yesu lamlay bunwa. Lam katal kainga nagranandu ye takparna. Tana lamdu lamyelwo. Kumdamwi Yesu ngana be narna atua. Ngana anakukuwanan daga ngandam gagle fotak o ngala. Ngana tibingda kin nga ndam gagle ban maye nana atua. Ngata la fungo rambang kin ngana. Nuna lualma logolua. Onagwako lambuyang kari Yesu benelagim blanggar ngambe nginikrana lakai takai daun daga mar. Ia kambe ala pokarwai nga lamlay arar ngal nga lambuyang kar la ye lagim blanggar. Beraru ilua nga lefngo kerkerei verngarian nga lambuyang kar la blaga Yesu. Be Yesu ngana be yarar nga daka fungo kerkerei verngarian. Ngana flungo bi dana tata kai Yesu ngana ndaka flungo malwa nga rile kainde. Yesu ngana mgun korkoriana nga be kananda. Yesu ngana banmen be andandau mafa buleg anda flungwana ta. Para rebarban anda flungwana ta rebling kainde kinende miana ta. Atua ta flungo mana kainde ta mana anda flungwana ta. Nunal walme lokrol ndumal yana ngambe kana Yesu onga lembe ota kin Yesu lembe mui lembara lefongo kar Yesu be embual banga Yesu Maria lagim blanggar kul nangala lembe lemgun tiran lemgun wenda kayume ye pakpar nga be vale ta lemlingo vale nga kiri tom takai banga krani tolnda Yesu maul bara fafin tagna
Le fial nga lebene bul karamar nga lepungo pakarwai tagay nga lem tibinarar. Pangal sa akiya fanga lem kun tira ni Yesu ndoko. Lem yokal nga wartom nga nakango bulbul le pangalakar urwai. Tira ni Yesu ka bimbara. Ang alo ilu lem le sakiel le barban kin le. Lembara Yesu maul waimbara. Ang alo nga le lembara ka bimbara. Dumal waimte. Lomau. Yesu dumal waikin Marian. Ana barban nga ngana bana be atwa lomau. Yesu maul kambakan. Ngana pungo kar kukuwanan nak Marian. Nuna lualma lakwar Thomas ngana nono yebui. Irak nga Yesu maul braye Mariana ngana mlibi braye ana atep ngala. Ngana mnyalwi blagala bol banga blagala. Ana atep takay nga lamklakin Thomas. Bonga ngana ragabway blaga ngala tagna. Ngana yino way nga Yesu maul bra. Ngana borgin atep dal ngala bar waranga no kin marung molwal no berkabla na kali nga nakal ta abi no nga Yesu maul bra. De lagulwa ndangara Yesu libimbra ye ana atep ngala. Bonga Thomas ndaga blakala. Thomas mlar yimo kin Yesu barnga ang tumbo ang atwa. Thomas go wimbra anandamena wilwa. Ngana myuno nda kin Yesu maulbra. Yesu barkin ngana bar. Kaiga bali kumyuno kin nga kumyob naw. Be o nga loboy naw ngala limino nga na maulbra. Ta ngala lalangop way nga lalangop way. Nuna lual man bakalwa. Yesu miyak mau ye falele. Bonga Yesu maul maraye Mariana. Banam yeban tempiana nak arar ngale. Lem yob ngana na lem damagle ngana maul mbara. Maul mbara ndaga fake bong lual man bakafar. Be anam bong Yesu ngalawam mbara yak mau ye falele. Ngana tiaglak aneviana ngamban ma ya fangitan re nga fungo Yesu mbar nga ta kalaba ko ne arar mauglak ya famuna ya fangitan re katakla leban ma lebe ang arar ngala brambol ta kabalanga ngala ngata lalanga kin alwana anam kunwaim bikin kamyo bonga tap ngala ndul mi yawi ngana ndolik ba nakamyak miyak ba bagbinga imaye mbane lowimbra bonga lemdu lemlo yak ndolik ye mbane bar ang lo iluwa lamban ma miban atap ngala lambar kin la lambar nga kenap kaina kamdu kamna lom yak ke benibar nambang Yesu nga atuam kun kar ngana ya kamyo yak mau ya falele tangana banambra ya dandamyan nga kamyop ngana kamyak mau asane Yesu nakana ndolik ya falele nakamilala kin fatakay we sana ongalamdu lemino ngana lemdulum kawi ngana namba ala tumbu namba krakin ka ta kuno Yesu kungana bana miyama mauliana kawi ramba matumbo kaya kumilala ngota kiwela kabyo banga banambra nuna lualan bakalwa tagar lagay imblangara Bagana Yesu Maria lagay blanggar. Yesu Maria lagay imblangara nga formulu arar ngala ye kakaryanan nak flunganeta Yesu fungo toloway flunganeta kinap kaina Yesu Maria lagay blangara nga fungo ngata ru ramdamui Yesu mar nga warle kanda flunganeta nga go kainda ramdu yawken atua Yesu nga nambe hamba ngana na flunganeta ambwal nganambe anasipsip tebena atua nganana banmambe damafa nakinanda flunganeta Bonga ramno Yesu ramtibig anda flungonata atwa fungo mana kainda Yesu fungo kainda ramban marambe narna atwa tamba amuna nga ta kulang ta yelaka nga ta kokle nga ta nambakra nga kawokwe anarar Yesu takay
Nuna lualma bakalwa ilua malwa ilua. Yesu nakam berlanga kain dikin malwa anak mulia nang abit tak bang takay. Pak kain marum durum kirwi malwa tom malwa anak fuanata. Kin nga kain marum durum fuanata. Damian anak fuanata ram kunya anda tata. Anda popo nga atam. Malwa tebena be malwa anak mulia nang abit tak bang takay. Ndaka bene atua ya ana felele. Yesu ndaka barkin kaindang ngar karwi malwate ven. Ramban mga ngar karwi malwate na taravling kainda kin anda fuganata. Ramino Yesu kin ngana Maria lagay imblangara. Ngana mbulek anda fuganata. Araram kundu na alam lalatibik anda fuganata. Malwang bene felele tuya nakakambar kinle. Lamdul no liuk lam karwi malwang bene fenak Mariana. Aba malwana kumdaka kung karwi asani. Kira nga kuan blaka atua asani. Kuwarkin atua. Kaya ka nga kumdaka mau, lakin nga kumbiamba ka kambar. Number 1 kin ka naon na berata. Namat na ya Yesu nga Maria laki blangkara nga barlek ang fuwanata. Ta kuwarlek ang fuwanata. Kung naon ni mitip-tip ya ang fuwanata. Kung naon na bang narma. Namdam nagaruyan na malwa Yesu. Nga naman manar ka laging kam yama felele time na mar. Sipa tumbuh. Nuna walma pakalwa itol narna atuangala. Yesu ndakambart naboy kin aral ngala mauklag ya famuna. Ya ulula tam lakin aluana ngalamdu lamino ngana. Asani ngala lamban malambe narna. O ngala na lamdulum karwi mulwatam tibena andaka yak mao ya falele. Narna atwa ngala lamban malambe kulna atwa. O nga alan warndu o nga alan warmbual. O nga lamlolo lakin o nga lamiwowo. Ataman fafin nakma ngala mauglak lambia karam lakin Yesu. Lamban ma lambe rai mlaka kwabnana ye kiana Yesu. Nuna lualma bakalwa ifar lavar mbara. Bonga Yesu ndaka itan rei. Aramali takay nga nagambar lang arar nga Israel. Kiana alam kilakin Nicodemus. Imbong takay arangan nagambar lang arar nga. Imbam yo Yesu nga fiuk tambata kanakin. Yesu bar tanakay kin nga fungguan bangkal kagambar kin. Yesu bar nga bararar nom raka yume ya kulna atua aranga talawar mbaranda. Bong kelanda ngala lambar kainda. Ramdu yume ya kulna kramanda ngala lakin kelanda ngala. Yan domiana na ngarabag yume ya kulna atua talawar kainda mbaranda. Fungo nga talawar kainda mbara pakalwa. Pak nga lambar kainda ya tiranda lakin nunda. Bong lambar kainda pakalwa, lambar kainda ya ana anunam atua. Ya bong lambar kainda pakalwa nga. Be wiana wiana arndol takay, be ana wiana ana anunam atua. Ngananda ndaka bibianda muliana, kun muliana fiyo bikin kainda. Ana be ana muliana Yesu, nga tayo mga remino ngana, ananam kun muliana nga bikin kainda. Bonga na rembe o fiyo ngala, rembe narna atua ngala mulwan. Nuna lualma baka lua ilima anu na ham banma. Pak nga Yesu miyak mau ya felele ngana barangkar abratakai lakin ana atap ngala. Ngata yula anu na ham banma raga lakin la. Pak nga bong lualma nga Yesu miyak mau ya felele ana atap ngala lamdu fatakar ya fatakai. Be lamba anggal nga lamblang nga kokowa na tom takai. Namban lang tom takai nga nakam lip-lip. Lakin lamyo tanakay nga fanga nambang kam. Naka fanga mau babatakar ya parna ana atap ngala. Kungwa ngal nga ana no ham banma. Migan ngala maulag namba Yesu berangkar kinla. Ya mbong nga araram kundu nakufandal lamdu Jerusalem. Ya mbong nga ana no ham atua panmam liwi ya ana tap ngala. Lamsak ya koko wana nga lamyok le lelwi ya luwanandal ngala.
lemel blaka onak fandal ngala ya ala luwana. Ana atap ngala lemdu lembarkin onga ngala tamba wi ngala nga atua naga fungwa. Ya mbonganda arar mkundu ngamkundu lemyano Yesu. Ya fanga itan rei kambakan anono ham naka yuma ya arar mauklak nga lemyano Yesu. Anono am nga mkun kokowana bikin kainda nga ramyokle ralalangakin Yesu lakin nga rabarban analuwana bikin arar ngale. Nuna lualma mbakalwa lokorongkai fialia laniana. Pak mbong arar takai ngana yino we Yesu. Ngana namenda arar takai nga ndaka fialia malnga. Kulmama ngana ta katia malwa. Kulmama ngana ta lar itan. Kin nga me yana fangamana we ana malwa. Mbong nga kainda remyano Yesu. Rembalma nemenda arar ngandaka fialia malwa yambong nga pawan yal. Nganam dongkle yo wiwiya ana mulwatam. Abimbek dongkle lar berangga nga mulwatam tom tana bagre. Ana dongkle yo wiwiya ana mulwatam. Abimbek lar berangga nga mulwatam tana bagre na. Yesu ngana barnga nau nembe ana meme yana arar muna nakin fangaitan rei. Berangga arar takai kawit nau. Tera ko lan yana kulmama. Abimbek salia malga telumbang takai. Nuna lualma bakalwa lukulwa arafyo takai. Kainda vavatakar ngarakawi Yesu ngana mba arafyo takai. Nganam dom langa kin ana luana atua. Nganam langambui kakambar kin atua fungwa mana ana fungwa nata. Nganam kun bikin ngana moliana fyo takai. Nganat nanam bla fungwa tanake nga fungwa atua langa takin ngana. Arar nganam bana avi fungwa ndomiana nganam bana. Kun araman bual vavindal avi tuk-tuk avi vanaka bual lotu kin atua mamau. Ana namba ndakam kun kukuwana bikin ngana. Nga falia ndomiana ta nga fungwa ndomiana nga molwalda. Nuna lualma bakalwa lokrol. Arawi takai lakin kiana lakin narlangala ngalam kawi Yesu. Bonga arawi takai lakin kiana lakin narlangala lam kawi Yesu. Ta araman dom kiana lakin ta kiana tem dom wimandekin araman. Dadangana analuana tuan takam berlanga kain dekin. Araman lakin kiana teleru lila la ya leviana ngala. Kulmama teleru lila la lefolan dom yana yak. Kulmama teleru la berlanga ala nak mangala nga lemdom atua lakin leru lefungwan naviana. Arawi lakin kiana lakin narangala nga lemdu leflung boy kinatua teleru lendom wimandei ke Yesu. Araman lakin kiana lakin narangala nga lemdu wimandei kinatua lemdu lembil gawa lakin lembi fatakar yendom yana wingala kulmama. Walang bakalwa lakwar wat nakin o tangala lakin o ngal la fungom takin ka Yesu balanga anarar ngala ngatal wat nakin arar ngala mauglak ta ramdambul o nga lamdu la fungom takin kainda Yesu daga barwi arata ye tukun takai ngan daga fialye malwatam takai onak banakana lamlay ngana lam tibig ngana marnam dandaga ya tawalan na kin malwatam aratay na kin barwandal banem yokal arang lob mana ana mangulyana ngala mkun kamao ye anandom balay nambaram lawan benen ni matakay ngata o ngalongkar nganam bul aranag ni mga ta yongkar arang lawa sa bong arang lang aboy Yesum dam ngata rongkar o rila o nga lamdam tamba Brambul, ona fandal, lakin ululandal, ngalam du lakin kainda. Nuna lualma bakatol, Yesu ngana bar kokowana.
Onga lem yino Yesu tala tivik ala ino ana ye atua mamau ngala nga lem du lem yino ye fangaitan rei. Awi lolo tukin atua mamau ngala lolo tukin atua lomau. Awi ramara kin arar ngala ngalam du lem lotu kin ramar. Anda tumbua Yesu nganambar kokowana ndakalakai ramar lakin aranak tap-tap yana. Onga ngala ngalam du lem yino Yesu lakabaklek tamba ngala mau ngandu fanda la fungalam dam klebe lona wiya ya Yesu. Yesu nganambar kokowana ndakalakai tamba muna ramar ngala tabi lam dam klela fota kainda. Nuna lualma makatol takar. Witmalek aramar ngala. Bong takay arar takay nga aramar mkundu lamdu yumaya. Talkay ngala mlakin ngalay rakanawi nga kamkar. Kin nga aramar ngala nga lamdu yumaya leflung kakawa kakambar. Yesu ngana miel kakawa mbak aramar nga ngala. Barkin la nga lamol ya aranga. Aramar ngala nga lamlangan doon na Yesu lamol ya aranga. Kun ka kurkatan kin lumana atwa, kubarmbual kin aranak tap-tap yana, tengana tibika. Lakin bul kumdam kle kubar kin arar ngala ngalam yuno Yesu, laban ma lebil ngawa lakin ka. Bonga kumdaka kumnono wiya ya Yesu, anak koko wana mdam kle yonggar wiya ka, aranak tap-tap yana, mdam kle we funggota ka. Nuna lual membakato litol tap-tap yana. Bang kundu aranak tap-tap yana nakam yel kikai bikin narna atua ngala. Ngana mdom vermlela nga awi lakawi Yesu. Aranak tap-tap yana dom nga yel kikai bikin kainda. Narna atua ngala lakin tabangala nga lambay. Nubar, wakana, una, nuay kakawa, ndam yana ta nga fungon lang. Ngana ndam fungo kainde, rono tabangala nga, lamdam klela fungo kainde ralanga wi. Aranak tap-tap yana ngana be aranak mau yana. Ngana ndam tap kainde nga fungo kainde rebling junda ye atua. Kindana nga te rono nda atua. Mbul ta kulmama rafyukin atua nga teraka ila kainde. Nga ramdam kle ravar mbual. Ye tap-tap yana ngay ngala. Tarono Yesunda bul terakawi ngana kulmama. Nuna lualma bakatol itol. Baranga rafungwa nata. Ta apkay na fiyak baranga arar fungwa nata. Yesu nganam bar tukun takay bar nga arafeu takay tibik sana leben bak yaw ndaka fungwa tambam kundu nga molwal wey. Fungwa tak ananubar kramana. Bongam tiyaklak tamba wey ngalangay bong kakawa takay sak ya ulawlanga. Rakanam buwal ya fanga. Fungwa arar kundu nga ananubar buwal bilom karle. Arafeu nga bul bilom kar ngana kina ananubar malala. Irakin nganam nyokle nga ngana fungwa Abram ta ya marna atwa lakin marna kramana. Ngana mleba miel frun bikin kanana tata kin tamba ta ngala nga ndaka fungwa. Ya marna atwa lakin marna kramana. Kramana bartna kin ngambe lomau mau ndanga nga ndaka fungwa tamba molwalway kramana bartna kin dolyuk. Kramanam kun berangana kin nawe. Bonga ramru rafungwa tambam ta rabar waban anda fungwa nata. Lakin bul ta refling kainda kin fungwa nata ngai. Tana atua fungwa mana kainda. Namba tata ya tukun ngai fungwa kin narna.
Duna lualma bakatol ifar tukun wana. Apkaina ngata anarar atua ngala lafungwa mbonga lutukun. Ngala ta lewil ngawa pak lakin lono atua. Ngana ta fungwa apkai nga molwal. Ya mbonga nganam dom. Atua yogle fungwa arar takai ngam tukun langa waimbara. Atua bart nakin kainda. Ngana nagam yongar kainda ngata tambanga lawili sakya kainda. Yesu naga lakin kainda. Nga kun tamara wikin kainda. Nga yila kainda ya mbong nok tukun wana. Molwal wi ngata riwa ro arar ngala. Wal wabin nga naga mkalgal arar. Nuna lual membaka tol ilima. Bang nakin Mariana. Be ana fungwanar wai arar kundu nga latap arar bang arar mar. Bang takai takumar. Ta apkaina ban maya kainda bang aramabin. Tuk hamba barnga bang arar mino Yesu mar nuna miak mau ye falele mlaban dagam lakin Yesu. Kulna aranga mino Yesu telamdam tak ngana. Ta abi lalanga ta kakambar. Abi ramara kin Mariana kin nga atwa ngana mdom kainda kakambar ngana fungawiya kainda wai. Ya Mariana nga abi takbong takai. O nga lono bi Yesu ta abi lakal telo mulyana nga atwa barngar. Tuk hamba bar nga arar nga lang nambanga talabane fanak Mariana nga abi takbong takai. Kumdom kle nga to kubene fakra bonga kumar. Nun walmen bakatal lakrangay tiran na Yesu Kristo. Tiran da kulla men bakar alo bianan du. Bianan marna nga lo. Talunganda nga langabar. Nganda nga yalwi vanga. Ye tiran da ngale babatakar alo bianan du. Ye tiran da nga tanay nga tukun. Bol nga manggul. Te ye tiran da ngale mananak langata. Atuwa bar nga o nga lamino nga lamao na be tiran da takar. Tumbuwa Yesu Kristo nganda na be takparne tiran. Atuwa bianan du ken o nga lamino babatakar. Nga kira nakaka nga law dabara betakne dabar langa nga ko yarar nga nga men melen yim nga lile in o ndal nga rangarar nga mino nga na bi ngone biyan ye tirenan yim nga tel nga neta rar nga mino nga na mau klak ko na miana boy bene atu nga la formo ulo de betaka. Nuna lualma bakatol lukulwa. Vio yana ngala nok lotuana. Onga lamyuno te laru laban ma fatakar. Kulmama ngala lotu kin atua. Yambonga laru fatakar. Lamdam kle labar langlang la kin analuana atua. Lebil ngawa kin atua le yang ye ngana lakin awa ngala. Labar mbul fakana van mabikin ngana. Nga lila ana bibiana ngala. Yesu barkin anarar ngala. Nga ta lamdang mui ana velowana. Mbaka kundu ta roop nga o nga lamyano lamdu lambanga lakin lamun abra fatagar. Mbaray nga lamdu lamkan be ndana nga fungwala lamdang mui tirana Yesu. Yambonga ngana mar ndako lekay mlangara. Bonga lamdu lamun wai fatakar, lamdu lamdaw muy ndana, ngamyal nga fungamana arar ngala, kin ala fungwanata. Ta raru rabyo fatakar nambanga, ta raru ramdaw muy anamariana Yesu, laba sak yambonga tanganaban membera. Nuna wala bakatal lakrar ta Yesu banambara. Tembang takai Yesu banambara. Nambang barangkarken anarangan. Ngana taban may yambang takai ngan rarabilan tam kakli. O nga lamino nga maberwaim ta ter larman liba dungongan. O nga lamaundol yuk
Tengah mau. Terlibat lebih lagi Yesus mau. Libat rupla ngana bat bo ye faleli. Onga lono bui te laru Irak. Te lugun demiana ngata atu penguruk-urukla. Dalam glebui bangata Yesus sampai penambara. Tokul mamaru rala lekin ngana. Kaya kung dog mirala ka tuku ngo Yesus ngata penambara. Nunal walang bakatal lakwar bar matakaran. Lakay takna bar matakaran am gundu. Bangram kawi Yesu nuna atuan dakam bibim blakin kainda. Ang bar matakaran lakay am gundu. Tuk barnga na ananam atua lambe damiana na boy tamara damiana balay rung boy ginarar ngala. Rafian damiana ngamboy ngunda damiana ndakitan damiana balay raflung boy ginarar rafian damiana ngamboy rafungona damiana ndakitan abin anda ta kam Yesu barnga naw nambe purna lakay nga kami kambe lumana wara kuya karaboy blakin naw na biya karaboy blakin kaiga ya maluwasang masuk warung sarang nam gundu. Nuna lualma bakafar. Rabarban ngana kin ondal ngala. Yesu barkin ana arar ngala barnga lalaba labarban ngana kin ondal ngala. Aranga mino Yesu ta funga wiya ngana lakin funga mana ngana ya ana funga nata. Ya kakaryana nga ta abitak mbang takay. Wara kaika kumino Yesu kuila arar ngala nga ta lokle alwana way. Anga berbanda nga apka nga Yesu banma fungwa nga furgmol kainda ota ana anunaham atuanda ndamkle ila ka nga kubarwi alwana way nga begin ondal ngala. Ana anunaham atuanda ndamkle ila ka fungwa ka kumdomkle kubarban alwana wingi wikin ondal ngala. Ya ndomyana ngende arar kunduba lamdamkle lawanma lokle analwana atua ngambe alwana lomau. Lona wia ya tumbwa Yesu Kristo. Tai mwe ko ti choi le man long Jesus Christ se mi me ke man ya I come when you fall la man all fasting blown light blowing before Holy go out long light blown him now light blown him he come you one old kita dai mwe ko ti choi le man Lord Jesus Christ, se mi make a man ya I, come when you fall a man, all fasting blown life, blown and before, Holy go out, long life, long him, now life, long him, he come you one, oh, kita, now life, long him, he come you one, oh,
kita. Yesu namna, Yesu namna, Yesu namna, tuk berbangkitlah. Yesu namna.